Mutegeri eretwa 7/7/2025 ntuko ere kumenyekana amanota 77 ugategera nkathiti chetu cyo ijire otora ndarikia guguthomera cyo ijire The Standard na Daily Nation chonde chiko tariria manto za ntuko enarua ere ne ntuko ya 77 chonde ichoko gode guturikania mwaka jo 1991 kagita na karaba mohe bare tongere ne kagita na kakataba James Orengo tokarikana kinyabara beta ba Martin Shikuku that time bare mbeu mbithi bachitaka the Young Turks ibonekana kwethira bage thithia maandamano kagita na kawathani bo urwari rais kagita na kau Daniel Toroitich arap Moi nikenda kwethira kuri na multi-party democracy na finally ibombera kwethira bakimik na nio ntuko narua ekwethirwa ni ya kurikana 77 kiri miaka 35 kana 77 at 35 otoroko na undegoreku tuko andikirite ko karibu sana mutageri ntuko naru kenyigo kweregirwa kana gukuruke no ntere mwanya no chithirwe chirina maandamano ja Gen Z gento kire kinyau karibu bonekene kwithirwa bokiongerwa utuko bogokira narua kenya kuri ni barabara chingi nara Nairobi anto batego tonya bange batekuma biashara ichingi actually nyanto kwa naro shukuru alitabatire batete kiri tugweta shukuru naro ile nyingi chidire to chikingwa nonto bwa ogwa borabo idire to bokionekana kiri maandamano za ukabere into ibionekene kwenyangwa maandamano jonekene kudhura za teza thiri na into bingi tabibi kwa manto jaja tukaja chambua tukaja tega na nkuruki tukathuja utongere bwa county ya Meru ituge tomanto kathumba jagita nambere oro ari governor wabazatu akaunti Meru kwa Mungaza naonekene kinya kuwejara kiama kira kionekene kidogo kureta kinyame aliyo menene sana kiri mitandao na kinyaba mweba tongoria bomba kwethirwa bakiaririe kiama giki kinyaja tukomba kwethirwa tukija raia njira enda ja karibuni sana mabango nizo turinge ime tuko naronde na thojibage siasa ya taaramu baithireta bagitegera manto jagio tongire bo county tongire bande kuru yonde takethirwa tukithojaga nabo karibuni sana viongozi. Wakati atankambiria na bwana Bwire Rutereru kelia Mumiru. Ni bwaka para dene. Ntujaba tukaribisheni nyama wadhani bwaka mono tukijaribu nkado na chune nyaku ya kwanza ntukuira ina sopa kende tukomba kwa ndana meo betu merema mutega yonde alale kama kedi mwira mlito mpito wa buri pasa kuma settlement na ninkado mono nyano tuwa management kwa itu ya kanya kwa ndana betu wangi. Thank you very much witiga tukiendelea tukigwa tukuletu na miru wetu raitite. Right. Thank you so much bwana Bwire. Dan kanyaga ku. Kanyaga ukethia Mumiru na ukethia muntu onde oro tutegerete kiri TV yetu ya Meru TV no oro tutikirite kameme ka Thiri FM ibora muno bogo twitikia ne bora muno bogo twitikia kameme kaka turi abatu gutara Mumiru uma na kenda Mumiru amenya uma nonto euniongo yetu nikyo gitumyo kuona tuciatite toro tukeja mpione nikenda tumba kunora Mumiru. Right. Thank you. Karibu sana. Thank you. Tukiambiria kidogo nkambiria Ruterero kubwa na Bwire no tuge no gukorera Dan. Kwa hiyo kagita na kasabasaba mwambire no uwe some ideas about it no tutaririe pengine how it was na atakwambiririe imbi atomera 77 eja kagita na kokorenda the Young Turks mbere Dan no ageria ku compare between Gen Z baba na kagita kaura kware na tayambiririe manto. Thank you manonto kwa yuri nyakiu kampere kankuire rukundo rwa sabasaba kana matujaru ya mbiri jatu sabasaba tunona rwa 1982 nilo serikali ya ndakukarube President Moi ali no dali akwa President Bugara kudia miaka ilika ithatu serikali wone ndakuro 1982 neko ndakuro 1982 era irale makana irali post kana era chokwa President Moi ndathurira muno what he did kaitire bia mabile bia de bia Kenya bibieta parliament ya kurukia wabo euka there shall be only one party in Kenya that is KANU na KANU etonya gisheria watu kaisi only party na wengo KANU yungu no wenga kwa KANU kinyamwe doi mujumbe ukahana jonto tona kiama kingi kakuta kurunga makyo so wenga kwa KANU ukahana Anto ijale tira tu dina mono nto tu bomba
wetakuwa wagwatwa kana thitha makosa because there's only one part utaenda mtu gutetera uitetaira kwa kana inyo utuga uteithia mwanka riria antu bara kwareiria ba Martin Kuku bagitobu manyara ba Orengo baraira bona bakwinyirwa muno iro ria bagererio form kana kwirwira liberation ira tuita the second liberation iro bagereria konora bakathithia nikende bakona peace antu batika kugwatwo antu batika kudwa baina detention itena trial antu batika kwingirwo. That's how it started. Na nduera ni atira muno lakini nduera bagwendelea no ibendelea bairuja na bakiruja na thirikari rero na thirikari rainga kuntu kunde but yao ni very funny sababu ule kadirete yetu inaona arua sababu area yao benda kwenda kamukunji bagutubia bali yanto kamukunji benda kudwa baina mchemani kamukunji. That is the intention yao tari kutaraundi madhiruka Nairobi ali bageragia gutonya ake kamukunji na it was very hard for them gutonya kamukunji kwa rina inya muno batige kumba kuruka kamukunji kuringa na baliera na sheria rero na ora polisi ekari so polisi ni baligiria ni baligairia gutonya kamukunji na rira bagera gutonya kamukunji atuma bingi muno bora kibu bange pararado na bange paragwatwa that entering ko uko gero gutonya ki na ibageria kwa kutubia muchema no na juralema yo jwani jo kamukunji gitarira iyo bageragia gutubia but they could not kwa gerere kule na mutia at the end of the day iro onere antu ya bas kuku bagwati antu ya bore ngoi bagwatirwe antu ya barei bagwatirwe ira ala de kwa miaka enana antu ba bangi bale barubia ibale bakugwatwa mbere so that is how new story ira kadire mwakati rongira antu ba bakugwatwa matwa ya tiadire mwanka sabasabera kulingana matwa yo kaire kana matwa ya kalikire ku mo yaro na matwa ya tetania bwega na at the end of the day watu kuthia sometimes na windia na ugas ira tueta section 2 ekuga kwithwa kwina one party aramito arauga that they be multi party na kula chokwa kairi parliament na parliament ira kuluke that media be multi party na kuma gukwa gutukeba kwina multi party iro lirana ande kwejira ke makira geta kwa Ford iro yejire Ford ira kwa ande another party na bara baiga kubati kunganira gikanu para tonya gi Ford para tonya ku para chieja another party although tu karakara Ford nyao ni ejire kugaukana nira kaukana iruma Ford Kenya iruma Ford Asiri and that became the sickness of the multi party au no ba hindirwe ni moi kaire yo tu iba ukanirie barega kujukia Ford irungira bamejukitie ija kuruira multipartism bara nandi kwa tuka kwena green kana bara golo karunga marumwe na unio araida bashindirwe ni moi na moi arajukiete kinya tu na multiparty. Alright. Thank you. Ibo gasande gutwa that history ya manto jege sabasaba dan tukategera na ndio thujite makagitene maandamano jaja gweta na mbere ja Gen Z na ura kwarika gitene kau kwa aba Orengo that time ya the young tax no kuona kule na mwanya kagitene gaka na that time kuna some difference ukuona ki maybe injira iri gutumira ku demonstrate kirage komane ke ku demonstrate ro ndo kuona kuna some differences. Okay, thank you sana Dennis. Era wa too much of everything is poisonous. Nukuona? On one way or the other, kagita kara sabasaba ya mbairia ikwethera kwena mantu zara ja toma gutuika u demonstration iketheirio nikenda at least bakomboande. Nukuona? Lakini wataga thai utinde gukomborewa. Thai utithinereo. Thai kwina murengo juri ojo utonyera kenda jwangaratania thirikari nukuona nionda uga too much of everything is poisonous mantu jakiamba iri jamba ire jabui lakini jereka jakitithata jareka jathuki niki nyoka ruwa nyongo muno kerungura wameakiria sana kerungura so jensi batha yani maandamano jathai urito kethiria tuge for example bare andamana kenda rutweta nukuona pakauga wathani boruto butebui nukuona pakachoka pakauga nande barenda kumwethio one term nukuona
lakini ukoria atiri you want time why nukuona menye ko batikuthwa kwina gitumi king'ani bwana Dennis kire gikuona ni mbatere kuga mbwiri mbasa abatere kwebera achi ete hete nte batere kumwigirwa rukuno kana gutwika kwina interest cia tonyera ire ugoite ungwiria kwitho icho chigatuma oni mitambwiri mbasa iku asa iko batere kuthwa kwina clear yani gitumi king'ani kwa twiko wi maandamano arari cha kuga ja kurera mwananchi akuneka lakini laiti nao no ntuito kuona ntatori weta ugategera nyuma aya demonstration ni ya mbiri ya agency ya ale kuchinchia finance bill sasa aja ki maandamano jaja kacha maandamano jaja mbiri ya thai nojo ja kwenda kwatenwa jaja ja saba so iza nandi ukagwatithania ukauga mbathi ntuku ekwe guciarwa yari last week ukagwatithania nandi ukauga na no utachienjoy last week ochienjoy ri narua nukuona so antu baba kire bakuthithia mantu jaria cha kunogia miro bamwe naruo ugategera kana thai ugategera antu bara baingi beno gweini baingite ngui ciao pakai nukuona pangi barugurite ngui ciao pangi jange ndakurukia ndiguo tiri ne mama akiuga ampenda ngigachai nkiona ore wethe kugitate igwita ni mbia kugo wariwa nuntu neno ugua burena bu ibwa antu baba bakwirinya bakiangaratana ya bakiaragana ya bakiora bagikura nyomba nambi so ikyo nkuga atiri too much of everything is poisonous lakini bana mutuma uko kenda kuongera mbere gatera ura tuigwa genisi je kabati kulingana na ndani ura tura je kabati na gyoto kira gutuma bandamano uni gacho keria mbuga gitu kumbuge these people by na right yoto matuja moja buga ira kiri sectionnaire kiri financial bill kui matuja jadi kuya ya tuma bandamano na ijagi tero jamono na ya chokeru na jage jadi ukeja uteka kiri jamoja aja kuidura ndene Kenya nuko na jagi tukiki gwitosha nuko na dinera kinayo uko nuko na dinire kyo ndikali one teka na antu bakulidira teka tukuga John the right lakini they have got element bwana bweri no support maandamano maandamano ni support ya tiri jakaleka yana biwa dan rota maandamano ni support in this way antu baba utonyera maandamano pale kaniajo kuna antu utonyera maandamano na antu wai pagetia maandamano jare kutangira ndanjaga we have no let me finish tulina antu pamwe batira alimantu ne jara kini batonyera nande na batonya pamwe maandamano jarumira janjenisi jatonya jatiasa pale akuru pada bakwenda take over maandamano jajo makini janisi dia jatu the own folks pada bature pamwe bature na babangi bature kulidira lakini antu babo tiro ba mani gwika maandamano citizen ya young people baba so ilo kwa kile antu baba kwa this ana baba time bakanda muzito abarenda is okay there's a thing ana baba na maandamano iba kuitapiwa kule group ingi kutonyera maandamano jaja na group which most of the things ikyo kuona bakatonyera bakadia mantu yangi so oni ninge kukatiri ana baba keja kwa watemu kiao ngwitike maandamano jaja ndena boka jakale kwa interview by big politicians jakale kwa interview by this other nguns kana groups inge kutonyera kwa tuka bagate jatina ine violence ejawa igwandani yakugari kwenda ukukugula ndukangi kabunjwa hiyo ndike tutekwenda lakini yake yakuba jaita maandamano ya mega iso thank you Dan on your part no go feel iko kubatara maandamano on my part maandamano is a party unaona all right na yaki according to the vipengere vile vya kirwara 2010 yaki ya mtu onde kwanda lakini yaki laite ku ya kuandamana ithirira aria kwe kwambiriria nukuona bona Dennis laite ya mtu yonde ya kuandamana ithirira aria kwe ikwambiria so ugo bati kuandamana uri utigitatia uri utindru
nukuona tego tuwekana nino ntono andamene nte intobia kwa ukeja winyangi tego tuwekana ntono andamene kagari gako tuge for example nande ngatigeta kaja undatiga nkiumara nkethirio ithetie no ntubwe maandamano iakie mtu onde kuandamana lakini nio akie wethira irare kwa ikwambiria no ntumeande na akie mbithirie ngare kwa kaja nago ina akie ugite atia kuandamana sasa so bwana mbwiri au gwithikaniria na so gintu kira kirio aki kinene kirio igintu kia mbere bwana Dennis maandamano jareo lakini batizimbi bakugita atia bakuandamanira shai bakugira bwana Dennis ne mumiru nkwendere waja shai mbwiri mbasa kugira niosha in fact igoro president araugire level 1 level 2 level 3 level 4 muntu onde abati kusavwa free of charge na inkwenda kwire nyamo mero au sibitari urogeta weta kire level 1 level 2 level 3 level 4 watu iko ta undumi wotheri chuoroga uroga ditangenya sibitari reko hiyo no ntu isherie i president ugite ko wewe yonda from kuma ge president no ntu ibalilise tembesa kenda mwana nchojo wa kawaida ethero ate koinyiro bwana Dennis atukwenda thithe wapi apart from sha utako nataka kuona reason ya ntaba kuandamana nonto ndigo uri uko tena reason yani I personally ndakwira kwina haki muntu onde kuandamana yes kwina haki lakini kwina reason lakini ndachoka ndakwira gutena reason ya ntu baba dai kuandamana kwa wao ngoja iko tuminda ugatiri maandamano za mbere reason number 1 yari finance bill sasa ibandamanire na neregero kurukwa newe like no kuigwa na according to constitution ore kuga ibadithirio ora kwa batere pangangana no na akionekana na finance bill yari gukuruka another issue thai ukoru imbiba kuandamanira bwana Dennis utuko twirara kuboria mitandaone TikTok whatever wapi ukaboria akitumike bwandamanari imbi majority they are saying it inonto bangi bakugeta ate iba kuandamana nukuigwa patena yani na reasons cia itumi pia uri pandamana imbi uri metabarabara imbi bwana Dennis menya ugatere kuga atiri tukamenere thirikari ya national government ya William Samoei Ruto tuganembe tutambe tutegera grassroots orare kwamberia tuchoka tutegera ina bakugira imbi kinare national for example Meru patu tukauga thirikari Ruto tukandamanira kwatuika thokora koromone Ruto na arejere na ratulikane na ratutigire mbecho bwana Dennis tesa sawa kwatuika South Central Kirimango china na arakuberia kilomita izere cherami nukuiwa kilomita onere ingana izere ichumete kariene o alera kilomita ikadirira niyo kirima kubetie oza to kinyara ko nyomi ade wewe president William Samoei Ruto nombe kumeria bwana Dennis Saudimenti ramiere itetie nongai ire itetie nonka kithirone nukuigwa kwatueka president William Samoei Ruto nombe teguteithia Meru na mbechicha gwa kathoko gwa koma maua kwatueka William Samoei Ruto nombe teguteithia Meru na mbechichi gwaka industry ya mitu aja kaitie charia kwatueka William Samoei Ruto bwana Dennis nombe tekuleta industrial package ire aja buri atukwenda mbi murume my friends motutu ethiri in fact kwe nini ira itiaja bwana Dennis tuweza kuithiria into bibio me antu bakutetera thirikari Ruto itonya bionde biarego ima katema mutuzu arego right ima maguta jarego fertilizer ya ngiri mugwanja kila kitu kiarego Ruto wago tonya tonyerenika na ndeto rwa Ruto
Thank you. Ruto atithukia urogoki ifoti soldiers bayo ba ma MP. Thank you. Mbere boye ngunekera kanya ka kuthira ukicukena kana kwaria nkethirwa ngithingata kidogo to engage na bomba bategeri betu. Patrick Mwangi aliyoga watching live nikiwa na Nyuki, salimia sana viongozi. Thank you so much. Aliyoga good morning Dennis. I fully don't support maandamano. Mimi ni mwanabiashara and I sell perishable goods. Imagine closing the shop the whole day. Ile hasara nimeenda ni kubwa sana. Alright, the light kiongozi poa sana. Akuga good morning. Salimia sana Dan Wayubu na Basa wa Kiremango chini. Alright. Okay, thank you. Kambira, hello viongozi, good morning. Na watazama sana, tuzidi kuangazia masuala ya vijana na pia wazazi muweze kuimarisha vijana wenu wasitoke nje kwa sababu saa hii maandamano ni ya vurugu na watu wanapoteza maisha yao. Thank you so much. Barabonde bedri tabakitu maga message chio nkethirwa nkibuthingataka na kuthoma every message ore kwethirwa igenkinyira bana boiria no ukare na something lakini tugatonyera mantu jege gishuga muga kagita na kaka kauka tugetha twena another part yakyo no ukara something kwenda kwenda tutonyera thai tugetha twena another part gutonyera maturene bere turi ke sabasaba tugeta maturene yani ngakurukirwo mbuge sentiment barabara ichi gwikirwo na thank you ni utogetha au ange tugeta na baadaye. That's the thing. Kambuge matuya maandamano. Uwalidia na bubu kwa relia. Maandamano ndauga maandamano tekaja guki. And wouldn't pende gwitikane na maandamano. Kwa hiyo auga gutena valid reason. Ndikutikio kutikira dana auga gutena valid reason. Wa mweza sisi. Auga gutena valid reason ya maandamano. Auga biu beyond the thirikari Ruto ni rekiti. Auga gutena valid reason ya maandamano. Lakini kuna haki. Now there is one thing. Yes. I don't know if you are valid because anabaki yake ambere bakulwira ni employment. Job opportunities after their education. Kigo kimokira pengine yake muno. Baduka most of the things check to mabeta mandamano ni kugwa bali ya indo. Jintu kumaka kutumia batumira this hand drugs. Ikugwa bali ya indo. Dirikali badi after their education but kwa employment. Kuna employment. That means dirikali ne batikugwa putetia we. Let me give you an example, very good example. Kibakili jire akudia there's a lot of unemployment. He tried to create employment by bringing motorbikes. Even just certain institutions, industries, industrial areas, they can done a bakandi kwa no 9% yirio, ire tura na kitengera, narano and baba ingi bandi kilo kwa niya kunaki say airport, nanga by kidwe. So ukajote ukajia kule ana sobe tu baba ingi mono, lakini ukajote kanadu where we are now. Take kugura dirika ne kudia ngone kugeriole didia ako mira put more effort because most of the ana by the university ukabedra banja ana baba kudia university ana baba inge bare baka opt kinja kula with the university bageta technical colleges iji kia technical institute bakona je kika bonera kanya baita ngwina njara chao chonga bakada bakatete this way kala jobs. Na hadu kaja kuda problem bila pa inayo biya utuma strike kile kuya kio tu apa kwenda strike because of it pamoja pa strike jo tu baziria ba tapa timra mbete kia bojuwe kia beze kia bangina atika tu bara pakunyara na tu bara pakunyara ana baba tona mbete kia kuja likaplikit kana baba tedia ya that means ana baba te baziria education batumira ile ndia kamunda kana biya mingende dia mwanojo adhi education atoke janja kaidi na ndi mwanojo akachio no useless na ndi nyake jire kwa mo abandon to the parent yadwe ali abandon ye mulitwa. That is what I'm trying to say. I'm trying to say that our government is doing good but it should do more good with our employment yana baba na that's the thing ni bati godure nyekyo na life is affordable ndekula kadrika ni kogedia but not yet. Liberty go to a kion arrive is affordable. For example, go into binge big attack. Taxi ukona tukijua nyingi mono. Liberty go ule kali reduce. Nikenda atuba combat the rape and life of the day. Atuba combat kudura na benda maisha jamega, maisha affordable. Life ile pa komba kubeti ya boga mono. Because ukajote kali gitu Russia. Gitu kira kilo mbachi digana Russia. Uwatuta kanade ne after these 2 years kiruma nande akwi ikani ka kiruma kana kiruma akwi magana 5 no to tax tim to kinge kirio
nikyo ngukwa thirikari je keja kumba ku reduce tax je ka reduce watu gote tax ile mbele ile iguru ule ukeja gutwika na baba kuona employment mazoeja ukeja kuona the employers kana antubaba na biashara traders back will create an good environment ye kama mwe guitangugi mazoeja watu ka thirikari je kwa investors bakuma wrong idea place bakeja kuona antubara bakwangara antini kuna security in Kenya antubaba bakeja bakarugo industries in Kenya antubaba bakeja bakaemployana betu antubaba industries ira watu kaichi gweta rongo ana bama batu magonya rongo gweta kwa kilisha Kenya nao ke industries ira gwita gweta Kenya it can work but as far as the problem we have is that we having a lot of employment in Kenya. And one thing I'm going to say today to the government is we are going to have a time bomb. Time bomb, yeah, to Papa youth, Baba Okona. This thing will not be creatable, it is created, supposed to be create the country. One thing which will happen, the Dirikari can have all the leaders in Kenya, including the president, another way. They could do employment, they could do the health of its people, they could do the trade of its people, they could do negotiate other people sickness, they could do the education, they could do the security of the country. Atu nyirau matu jakagwa. Hiyo kendi runanto baba. Only these people they are fed. Antu baba zirikale ukilita good environment ya kupindi antu bayo, ya kupunja ya antu bayo. Network iba a very good education. Kenda tu hapo kwa kuita. So kiuni kile maandamano zirikale ndipati ujateka ndiko ringi. Ndiko ndipati ujateka ule ika improve the life ya antu baba. Nekatoke kolia. Why are these people ibyo gitumi? Mbige mu yakwandamanira ekeja kuona kula atubaka kwenda kuitapiana maandamano ya atubaka kwanza bomba pati ku watu baba kuita kuitapiana maandamano apart from the thing baba utonyera maandamano bomba pati ku arete but koririkana guns bano badirikare the same no it can't depend what is good to happen there ya kile haja gunzi utoro gacho de utoro amenya ondunya tenda twane ro baro ge boy berikaritie tu komea gunzi yanga traders Akijadikari, bado kuna section hizo tu Nairobi. Nikira tumefinish done. Just a minute arikiri. Kuna section hizo tu. Kuna section ya security. Kuna section ya trainers wa Nairobi. Na kuna section na ndio watu hapo ngwaba kuja na these young people. Na hizo zote kumenya atu hapo ndo baadinga ni Robert Mumambi. Alright. Babo ndo ba combine ni wako na kuna problem na kuna problem moja ya kuura kana untubati kumenya nu. Na nyatu bange bakainja ndio kumenya ngabara inja ndi polisi. Angabara jadi ngus, angabara jadi security, so kaso telematia tukona moto mbie komiro. Nyongo gate ngongera kanini. All right. Mantuza makai bona Dennis. Mantuza tukona je kaje mantu magene. Wana buirimba saa kuga anto ayudi bate kuande ko bedoma bakaga nare bomba kuande kero. Nukuona? In fact une ugo tuire mono tuinga tutumbo do mabwana Dennis tuande ko idhirikari nukuona bwana Dennis kugoda hii ule aza hii tidhirikari kuandikite idhirikari goja kire kireo kwina antu beno bocho chia maandamano nau lakini bakuwethi baichithite thirikari nukuona bwana Dennis antu beru teru ko antu bendero ko antu bakuwethi thirikari bo support all right lakini bo baichithite maandamano ndere ko pekinyete ou beterete akikaru beteringwa baitangochi kuiga bwana Dennis ndiugo umuntu bwari ayuthi kanjensi timwaka joka muthiru tiro bari kio thoma iro tiro bari kio thoma igita rieto kuna bara bathiririe school nukuona yes pamwe bandiki bangi bachiandikire bona Dennis tutibetere kuambiria pona ira yani kuambiria gwitana ayuthi beto mono obati uthiria school kendo wande ko ithirikari na inya kwethera thirikari ni were
kinyayo kando ni batere kuthirira yore yomba go create youth baba bakuma ma school twanya twangugi na ni okuona nuntu nande wataka for example ta county ya Meru itumba kuongera antu bangi pakuandika iguru bo bareo kira yomba yutaura imamu ameguri basa yani kira thirikari county government ya Meru mbodithia igutaura itingugi te kuandandika mbati kira kingi yomba kuongera kende ita youth bara beto nja iko bakirietira twanya twangugi for example tatoto kuona hivi industrial park na ale buri industrial park teya no muke andika ayuthi magana jangana zairi industry yeje iriaja sentiment ye Ruto William Samoei Ruto atigire milioni igana ni akaandika nai igana nukuona bona Dennis thainde zira njire nezi ndethira kuna nyomba iria igwakwa isi ya Usilevi isi ya William Samoei Ruto nukuigwa affordable housing nyomba ezi ndethire nthaka nkurukie 50 imakani urongo ile au kaja na tutatarire chibwande ni nyomba ene nkwariria so nthaka ile ugoro utemuntu utiana magana jawe za 5 kuna bona Dennis eterete nteto chibua na bungi kuongera tutebati kwethiro tugita na aritobe ana beto muno thomo kande ko thirikari kwina twanya twanguge kwina nguge ingi umba wikirietera na bona Dennis chumbo witire nyankurukie ile cha thirikari no nto thirikari niyo zurire tonga baba bakuritaya tabamburi mbasa bebera motongeriene ibona ne tokuya ba repressed but tubatere kuitana youth beto atiri sawa kuandiko no bati wandiko na ni akieko nukuona but through demonstration another issue tukategera ki ajumbe beto bamwe oni menkure kwina ntu penau tuna iri okucha kuraja alright tukambira kuuga ntatu yu kwina ajumbe benau pako fandi maandamano mbatukeveria ibo bo support thirikari na ibo bo gwithia thirikari na bemo megwithia beme kama pakienda akenda kwithirwa thirikari rengi bagatonya ni ithirwa ina kainya na demonstration ina chocho thithwa mono raisi etethia nandi antu bangi bagweta gutu kuigwa banga bagweta gutu akiuga wanasikiza ground I was there teka kudhoki mboni mbasa na etereo teka kudhoki ntije musimamo yo dai kajwa kwa jokwa ioni mteke kiamenekea DCP jo mboni mbasa ntize nukuona pari boba kuchangia mantu za maandamano za dai na boba changia no ntu ibaiterwe nyama kanywene nukuigwa na batere gutu taikira mantu za jao kwa tuweka wako bwana Dennis kwa tuweka bwana Dennis mithikari nturi na herwe kanya kameka iri jensi na ntuba Meru pambiria claims bakiuga fatrice ni kuluka nukuigwa pambire bakiuga department cia mithikari nturi ni thoki eberua gitine kachagua anenkerwa giti etera chibanga yembo kachagua anenkerwa giti kachagua anenkerwa giti are mo bwana Dennis kachagua bwana wakarajenga kulete tendani ya gwanu wechu bwana Dennis kachagua no kuja na etuira edithia kiama kia murima ukigwa kiama kio turi kiama kia murima kiama kio turi kiama kia murima no taumona kiama kiga kaura mwangaza secretary general wari murega ukigwa suna ndi antu baba baraba gutuma Kenya ukirekio ni apata dikana tuita antu baba barabo botuma Kenya gwata munki jo kugwatira munkira dai jo tuma turara tutoro tuna bwiri basatu kenda tuida gwitana mu Meru ibaba alright ibaba baumira gitena bwana Dennis na badwe tutio support tutio kuambiria gusupport kairi pia mabia na regeko niki inontu twina bia twaja bianja bia tubatere kudwa tugige ka bwana Dennis yes beraweta ndra tuangaratania bwana na kiuri kiro gwaja bwana Boiria
Aruga, good morning viongozi, salimia sana Boiria Basaa. The government cannot employ every youth. Pia vijana wanapaswa wajitokeze na wajifanyie kazi zenyewe. Kuna kazi za kiufundi ziko. Ni wako era bwana Boiria. Arembera Dennis Mwenda Siasi, aruga tuned in. Thank you so much. Aruga ni Edward Kumambaranga, aruga tuned in. Thank you so much. Akambera good morning Dennis Mbetawa Helen Kuma Kadiranga, salimia sana viongozi. Tuko pamoja bana Boiria. Tukire to summary to didira summary ya mantuza za maandamano kwa mantuza maingi kwa nanki kwa no kwanda koja counter jonde counter them ile Japere teka ku counter kwa the truth. All right. And the truth of the matter. Japere ugwe kulingana na katiba yetu ya 2010 ugwe ya goto right kutonya kamene kilo kenda. Lego DCP. Yes. Lego niunda. That is your responsibility. That is your right as a Kenya citizen. So rira twakinyaja tubati kwariria mantu uraja kariyongwa kyambere uni mugere employment ndaria mantu ya employment ndegwa kuli itario kana gitario kana gitari mwempere au rira mwana athirege university akandi kwenya batu badia university kurona bathirege college ya KMTC utintabye ngwata kudija kutodia KMTC wadege KMTC wetira narwa umana baruka post nara wetite utibweta wakaraja wetera TSC yambinya nandi nadira mbilie beri dwamuno iro ndambilia kuona itani baikaraja nja wadege mero teacher college ukiana tukwero kudija skulu yontore no gedio wadira gyone nkeri baruka egwita ngugine uteta ukaraja wetera baruka. That is what I was saying. Nungwenda kuga ikwadi negitadira baruka cha itali na corruption. Ikwadi negitadira baruka itali na dhine kuona wadira yake provided school institution yere gwitikiria tuko kudira koseku satisfactory. Waja kwa baruka teka weta ukateka weta kudia application nyingi. What changed? Inge changed. No, what is the change? Jambere, kiaki change teka kwa kuti change ti kwa change dia. Because ukiteka jambere teka institution ya to ina teka change janandi. Ego ikem tisina nuko na tise peri county na yo. Ego ni teachers college nuko ne peri county na ina teachers college chia yo. So alito ba injira kuruki. That is what I was saying. Alito papa kuingi yo. Zirikali no ne pati kujuke kumwingi. Eka tu alito bali bakakarate. Na ni ajukiria ya jana KMTC amini ni ajukiria ya jana college ya technology ya kwa janandi icho kwa natu bageta bakadidia ngugi yanjara bakadomera plumbing bakadomera mechanics bakadomera painting bakadomera ngugi cho ndo kona baiti janandi ikende ka substitute para batetera university no keja utaka clearly pamwe nya patekwa ndo kuita university nandi Paduka university ngugire kiaire so crowded ya kosi simu ni unemployable. Kosi simu ite kuona ngugi. Ukona ndi paduka kababe te kosi ra kaitwa gira ngugi njara. Ezo plumbing ya geta nara mijengo eli akaigwa tera ngugi we plumber akapiti ngugiria na akona ubejerwa ura kule. That is what I'm trying to say. Kauga atiri etera kauga atiri dirikali yetu ni bati utegera na babwega. Ni bati kuchwa institutions ile inge kanya antubaba ba industries kana tubatu beta bantu kuricha ome nikenda bakaje industry bakambilia bakaba ba environment dirikali kadi environment injega investors bakeja kuna batiuma na bakeja na bakaitangu na baitangu ikanya antubara bakandi kwa ibakenya for example no kuona petrolia dizagwa na ala batukana petrolia ita na goodwill ikwagira goodwill there nikiti kwenda ngudi antubaba ni kudwa bandi kiturukanere dia sumini nuko ya kuona jeje gutwa industry park eje kura ne kodidwa kija dirikali ko mrivyo rimwe atangu ikaya kudwa ni dire na complete and baba ngimono bandi kudwa bandi kyanya kudwa tena no baba ngimono kero kyore kya mtora kore bana Boiria Basaa audia oga serikali haiwezi ajiri all the youths. No, mpende muchokiria. Do you think the government no yombe employer youth bond? Itumba kwa employer baito nya dirikali ni. The only thing which can happen is dirikali ikakarante guru ikasort out
antu baba apart from government, where else can they be absorbed? Batonya ngugi neri kwa apart from the government, slot ya government very few. Right. Na itinga ni antu bonde. So kile uone the serikali ule bati kudithia ni ku get in economic advisors. Na antu baba pale jame chana. Why don't these people sit down? Pakara palingana mabuka ni maprofesa jau jao na ito mo ibi baina bio. Bona antu baba wonte bakude university baidi da ngiri makana jairi. What can we do for them? Ni ata na baba bati kudidwa. Tubati ubaija ngugi ne kana tubati rola bati da bongo. Bakeja kudo baina environment. Ana baba kana nkelo ngugi nchao njeka bakoneka iba kuona tukugi tuba into byao bya ndere today life. Gitukire kaba chakula yao and daily food, daily bread. Dirikadi yitumba kuna mkudia gintukimu. Lakini tuna priority ni ile kweja tegutedia tuna priority ile kumiro tegutedia matuja mingi. Priority ilumera yantu ni benjo. Muntu anaenda kutedia ni benjo. Mbele atedia na bao kuona. That's where the problem is. Jetu kale kana na serikali antu hapa serikali nendene katika tembarege kwenda kutedia bali ni benjo. Pategere kutedia ndunguru yetu we work. For example, let me give you an example. We have got a neighboring country itako Uganda. Koko Uganda tena kiresi cha employment inakio. Tanzania inyayo inakio. But atubara ula bandizagia atubara baoi ba aero observe so many parts of the government. Na kone ndiko lida nyingi ya Uganda ba rugulire industries ku. And they do very well. Okay, you take Kenya after the high increase of electricity. Baraba ingi companies ya nyingi cheza makenya geta Uganda. Ya nyingi kadwa makenya geta Tanzania. Ni ontuba cost of production. Na dia kwa na cost of production ni idea companies cheta there will be no employment because these young people will not be employed because the company who supposed to employ them has gone. Beautiful. In a few, bereteta the next question ndikana mutageri wetu rutero Facebook no kedro getugwata imwe kwa imwe Miru TV Kenya ndhiru tere kinyarwa Thiri 11.2 FM kedro getwonaga kinya no live and clear kwena mtu ontomera message aruga good morning Dennis kwa serikali kazi zipo lakini nafasi kama za daktari zinapatiwa MP wajeshi ni watoto wa matajiri. Alright, yotambere yotoraku but thank you so much message. Good morning viongozi, it's a beautiful morning hata kama sisi leo tutoki tuende kufungua biashara zetu kwa sababu tunaogopa asara kama ya 25. Alright, beautiful. I don't know kwanda to sum up kidogo tukadra tukichoka ira later buru tukidhire mbango joto baadaye kile mantuzaje ya maandamano tukadra tukichoka gira joto kiri ikeke na bigo ugebonwa muthia then account emiro viongozi tukategera kwithiri tukuna a lot of things are happening kinyo over the weekend akitonete mantuza mengi zone kene kumira nkenda twaririe kintu kia urwari governor because tugaga kiri siasa chamiro otira tukamavoid. She has been the governor, she has been the boss, and now she's still moving on tuko na kuja na something former governor Mheshimiwa Khaira Mwangaza. Na rejera na kiama. Ne kiama giki kithiri tugikireta a lot of things. Kwina antu bakuga hojo. Kambire nako bona dan mbere tutaki bwiri no nto ugo no ari support munene sana. Inyakshore wari nguge wari jana ndino wawe. Agatwira. Nenya watwira. Support munene. It's okay. Agatwira lai. Pengine kuweza kwa kiama giki kia former governor. How did you take this thing? Ntakuwa bakuga ngai family angakira thithiria ta. I don't know on your part ojikiri teta mantoza. Okay, bombere bona Dennis ambire mumiruma ambithera ndi akwira mumiruma na mabamantu zo zonde mpenda mumiru eberie area akuga ituiga yirua muntu nozu kiao mantu za simpadi mpenda mumiru eberia ugu nukuona mantu neza Kawira Mwangaza na sarakasi cia wira thithaia ute muntu ije Kawira ora muije na mwira nukuona bona Deni na thine Kawira teka thuki muno nukuona thine Kawira teka uga kawi into giki thuku muno kithera giki we muno yani teka uga akawira ora na akaruma na akathithana thine Kawira
ketikitie mu andivice we ungi munene ungi we mareru mkoroki ya muntu wonde ndene Kenya temero ndene ya Kenya nukuona na inkwenda kuira mumiru kibara batigere pege kawira mwangaza utongere bo kawira mwangaza ibo adirire na kawira mwangaza tewe ni orere nukuyo bona Dennis na te kwikora kukara gweto michwira maguta kaire bona Dennis umefeel umegwatia kibarua. For example, inkweza ngerekana bona Dennis nimpeja mumiru ngerekana na michema ni erere kwa nyuma nyumeni aza kawira mwangaza pia kiyo nukuona kana okore ile adhivia na ile adhidha ya mbere kana ri bararuja na askare akira waketa ageta okorea na mbere ora gwakari so ni share kuone mumiru te kawira ni gitirata ni orere no te mumiru inyomo tukaira ni woria te kawira te mwiri mbasa te mutuma te MCA na te kadhuri no te muntu inyomo miru kana ruto kawo woria te kawira kawira orerie te wengwa na muntu ori ongita nukuona na gitumi kimwe kira giatumire oria tewe Dennis katendere kuthikira atongeria bangi ura bakuga and device orendere kuigua beja and device abawe pare andikiri thirikari ate kubathikira okwagwe nginde onkimathi arinde athakawira boy na akajukui kithure kindiki kawira kiria thithire gikinene ketikirie and device onire umwe na thai and device o enderete ogutoka wira nkuruki uragukia no uragutuka na niko utumda kwatewe ni ragitira ni orere completely na niko utumio kona kawira ari takero atiri seda gipindi wete na bari gitoro na bari riene at least urungame rutone kuona agachoka akerwa ito form kiama lakini form kiama ki pakuneka nywa mwira arafu form kiama wikire ojwaja wikire victory mwana okuo mwarea mwaro nyako nwethro akaritie nguru neje ongeje kika kiama gya family tipo bero kumwatha no ore and device omoto ro gwitata kumoto kumwatha nukuona na kiama giki wewe mumiru kana uninde ndani mpendo gitonya atia kithiri tu kiama kianja ngerekana ingi kwina madhabahu kanisa itherere ajewe nukuigwa ugeta kiyo itherere family church nukuwa bona Dennis in fact ugeta michemani wewe okorea netherena antuethera moboraisite aba marumia twinto kenda beja kuthikira lakini weta kanisene mantu jetha jen different nontu ingi ntu kiawe kianja amiru ibatenga ibebere ibaumire ku withaire batuduri nyantu 20 so ni share gukonia tribo ni share gukonia tribo na Dennis kila muno ni share gukonia mumiru wa tribo na Dennis mantu zezo kuona kawira mwangaza ebibya imantu zogeria we imaguta kugira wikira taene onethire ka wata kaire na kiama kina kiejite akyomiru kitena impact nyaka nintin bwana Dennis ngeta thai nkagura ngari kandema iketho na thine engine ndene nukuigwa ngakwenderia Dennis tigo kamyumba kiama kiituji kiao nukuona okondo mbira kiaremero ora no kawiro gakiumba right bare ndi mu device bwega akathikira device yantu iro twa mwatha mbere akathithia kiama kia wo urera uthithia kiama gyo korea ikyo kireni thwa kina mo film lakini giki ya kuga ngena kyo thai kiekirite antu ba family bonde banjewe ku kiama kiu kijite kyo muthiria politically. Thank you. Bwana Bori ogechoke kiure kiu kwina antu barauga kana bara proposa kawira o arekiria arendeja na kiama gikero
wari umwe baraba bari mustana rwambere kwebiria governor kwebiria former governor Gitini anda gikundi ke New Dawn akwena problem former governor ezana kiama as you people are stating on tubabwe the kiama ba New Dawn iboneke nyakiri mitandao many of you New Dawn boki maneria sana kuweza kwa this party is there any problem ibo ameberi yes nikina ndipo muthinga takaire na kuja na kiama kyao mbere ma ndani mujoro kawera number 1 na utwate to nyingi muno kuhusu nara ture nara umite na utwakinya autura kawera no mbere wa ganine na nyani ngwitekania no 100% kawera to wa ganine na mbere ana okwariria mantu ya kiama gifoma guteko foma kiama gyaku kyanja you don't utefoma kiama gya ukarakia kuthiuruka njeku kana kagwitania family ona thwa gwikira mtu wenu gwikira muthakoku gwikira mwaronya kwe gwikira mtu wenu that is not irritative national party yeunande ikiama gya kirani tugita kya mwiriga ya ntura ikyo na ikyo gikurirwa the problem mwire leo tikiama twina ina endik leo na nyete kere endik ka kwirwa kijwa very wrong utumba kuthithia national party uko expected na mujeru party uko expected na musomali party uko expected na mukust party uko expected na Mount Kenya arabu na ndugu tuika 3/4 of the officials they are your relatives yeah kutuika ibanje ibona ndipa the party ne imwana your sister your brother your fiancé popo ndimo balindite na ndugu expect antubaruo ndugu expect kisi ndugu expect Somali ba join the same party beja kugwatanira nabwe na ndio that au no ukija ukaya kwamba we cannot join a tribal party tutumba kuwata kiama kya mwiriga twantura Dia uja kaca ku ibu kamu, muncul dia. Muncul dia nambon, lagi ada orang tumbak muncul aja kaca ku ada pun join kiamat keran. Kiamat disiplin ni kiamat keran. Kau kira aja. Ukur aja untuk dia kaca. Nya orang kira orang kaca apa? Kalau ilfak tu bukan Dennis, dia kan luar the first one. Tapi kiamat kuat kaca gua. Lagi tak ada kaca gua. Gula yang tu lere apa? Oh tu ikeri nuo atau lere enjera. Ona na ndio kwa kiamat yako. Wewe kiamat kaudas. Sama dia boleh bahasa Islam. Watu boleh bahasa. Remember. Kira kumata is why you stand now. Na remember wewe mjumbe wewe. Tiga. Orega kuwait. If you are not going to listen, if you are not going to give me time, I will follow you. Kaje ke break. Oh my God, the best can go the best before work on musically. But today you don't follow him. You are the best before work. Kako ndakura mero kenda bado no tu no nalwa. Iko mudinga tinambo no musically turi. Tembiche mabo ningino kaijiri. Umudinga dalwa kutena. You are the best before work okabuli murugi. Inkwendere tenya ko komo. Anakwenda kujika break. Anakwenda kujika break. Anakwenda kujika break. The best before work anakwenda na bon okabuli murugi. Lakini kuona kueforwa tekukuga that ubero dido mundu wakuga. Owe nyagono reforwa. Antore uba utarinya go wachawa. Nari nyagono wachawa bwana Dennis. So na ndia kauga foro ndo. Na wiki ndo wakuga foro. Atoke single break moregeria kwambira atoke just a single break tudra tugechokagera in a few. Ko utageri. I don't know what is happening. Lakini tukachoka ya break kumarotera ronge dero atoke single break nikana tomba ko tugeta mandukene tudra tukendia 1 2 3 tukaza tukendra kamojandara joto ngekurikana nyata tariki nyata takinya go gotonyera rutero central event I don't know what will happen but tukaza twetwanya ijaro rutero central event inko nanto aza kidogo ibambiri ntumira mianki I don't know mianki ngotumiro neke but it's all right. Thank you so much. Tudra tukichoka just a single break for a few minutes mutageri tudra tukichokagera na turinge ime ndena bona boiria basa na ndena bona dan bonde bari na uga bwao na kadho kibuthikira. We are coming back.
kwari na bia kuria na bia kunywa bia untwere na bia mithemba mwanya mwanya. Bimo biabyo biatumikaga ta ndawa amni biaririgwe bata mirine yetu. Ni kwari na mwonyo na june jwatumairwa na njira mwanya mwanya. Dewa ya kunda mwonyo wamenyaga na gukunia kwayo. Akiri anturi mwonyo jwari jwagitumia atia. Mwonyo jutumairwa muno kutheria tharikire yetu. Nikyo kuigwa antu bauma guntu mwanya mwanya bejete gukunda mwonyo naja ntere cia tharu. Nirigwire koche umanagia na mwonyo. Ruchiara rwanande rwaturikonie mwonyo. Anga bamenya mwonyo ni ndawa. Neukubarwa ikonie rigwe mwonyo. Watanira na Jeff wa Gituma Jumatano iji mwanga juma kwambiririe thaa imwe na nuchu cia ugoro na thaa ithatu na nuchu cia utuko. Aja kwa Meru TV na There FM. Beautiful morning, good morning kaire to the second session ya rwarero turu ntukwa na arua rwarero kariro ko gamo kidogo toga twithira tukinogo kanogo kambithiro ingekundagia geni bako rujiro mpio nikenda bakethiro kidogo bakituriaga. Kwa hivyo welcome back na inyabara bero terero mitandao yonthe ngubukaribisha kaire nkona antu no betitana mbere gututegera nkurikania ruterero Facebook etanara Meru TV Kenya nara ki radio etadhere 11.2 FM na nkoroki kwena antu bakuringa thimo tafadhali tuma message yaku no tukagita na kaka rukire tutomba ko tukijike thimo cienu but tuma message ke barabonda bakugere guturingira thimo tuma message yakiuria kadra kwena kiureke any of them kana wena either something else kwenda kuongera kirima antu jara tukwariria ntukwena aro tukiruguraga tukiruguraga kiumia geto bona boirie tukare kiugwe na turarairia ntikwenda tukuma outside the topic mono tugetania no tukare to segment tamanto into different sessions dai turekire manto jege kiama tukare kiama manto japati na ndai ukare ukinyira okuga kiama geke ne kyanja na woga that was the reason boneke ne kumira na rate nene gukimeneria pengine what is the other reason apart from kwethira yes ndene kiama keke mheshimiwa Kawira Mwangaza igekuirekana tuge purportedly igekuirekana some of the people barabende ne iyanto bawe reason ere kuinge pengine gutuma ageroma yozo na ejitena kiama giki as a leader because she is also a Meru leader apart from Nandi kwena any other reason abatera kugeroma igana ntoba kwejana kiama mbere kulingana information yo ndakwa ndakwira mambere the officials ni antubanja hiyo ndo ndakwira mbere right na ite irio kulingana na kulingana na DCR ditirwe ile kwa nini antubaba kiamene kwa ndio antubanja. That is very clear. Na ndikuona ni. Na ndio kwira kaenda kwira kile National Party ukumenyeke thread ya Kenya. Party ukumenyeke nda mtu wa Kenya wothe nda amiuchiza na ija kurungama party ule rungama ni party kwa represent new sections of Kenya. So ukajoteka party jira umire nale yuma antubara bali kwa bishozi bali bajukirwembu. Ba umembu baleja bali represent atuba Meru. Na ndipo bene party ji. There's one thing, and one member na complain you don't know ni atri. For the party, egwani tukuga party ni eto edoe pure oni by Meru people. Huh? Tibu tuka section ni je ikaita kwa section ni bwakala nduguru aptatapa ile bokaruga watho bokiama. That is not good. Na titanagia. Ni ompuru ro ko ne nyingi muno.
Edri breakfast bukunyunya bukanyo bukiuga tugeta nana tueta kugate. Na no breakfast ne bona buita gwithira public. So ibo party kwa commodity, they are a part of the party. Antubange pa Meru na antubange pa Kenya. Bakedo apaina say in this party, Ivato, it is a party of national unity. Ukagikia makina kina unity. Ikipati kwa kina antubonde. No kuka party je uni ndunga atiri ora party nge forma kwa. Party je na like ya kuforma antira uga ina makosa. Kwa makosa mantira uga ina makosa. Because already the register of parties nambe kurukitie. Na nona ni kurukiti nto bila bionde bikudidwa kana bia bati kudidwa kila haja aki na kila uni kuona ndio uni na kila kuona akindo na benda mistiki bakudidi apart from yebwe kila nto banja na kyo icho kena ndi patiji na no mwanka itumirike kiri mtura no masinani amenye patiji jiteka diate patira nyingi cheja mutonge dia no akeja no kutweka nyo tuyawe ya kuja kuruma atongeria bangi. For example, nkuria kitu kimwe. Na ndakurira okairi. Ndakura tuina mantu tuka petition the CCK. Then Mirwiji. Tuina media house. Ilipota mantu jako kuja kuinsight Meru people. Na jatu ntesore kugo. Tuina nyombe rukire kumadasta. Rukire dasta nogoro. Mantu jarija kumanage the leadership of Meru. Mantu jarija kumanage the governor of Meru. Manzo nya ya kumenyera the Meru people kana the Meru so manzo ije tukuga atiri ukaja kudira kiama hiki boni uga bwako that is my ndio ni dauga sekanda kwere ngo uga that is ne yati ya Meru TV ya ujamburi basano ugo au katuna mindi au sikumeneja the leadership of Meru na kumene ukadi ugatweka pati ne keja gutukumeneja gutweka nyombera ne keja institute pati ije gutweka ije takumeneja kana ije takuinsight anto ba Meru. That means tukabatu kuraja na jai matu jatite kania na jone matu jatiagira no kuga unyo doi pati ne for azura pati renge to na chochi Meru ore ikiri kie kuunda ibukona ne guti matu jayo mukona lizi pi guti matu jayo itegwisa ite Meru agini si chada ukeja kuba kama hiki gikeja kikwatania Meru then it's good ukeba kijite kikwati kinangwata nilo kikwata Meru kibeka ntu amwe uni ngwatane ene keja kudwa kijite kuruizania ngabana na atubangi bawe kuruizania the Meru leadership kuruizania the county leadership ukeja kudwa ndondo era ijite uni am not for that nikyo tumakwira itukurega na nakyo jebagi keja na leadership ya mabibi ingi ikeja gikiro ndunda tutengwe kuruizania Meru ndisi tu tuteri kwa mbirite kuruizania ya mabibi ingi tutwira bingi Meru pia niyo iriku tutengwe kuruizania Meru. So ukeja kuda kama hiki keja kwa kupropagate urongo kana drama kana maziange ya tikwelea au no kuga tuere kako tukogwa iketegerwa bwa Kenya ka tuone what is the new idea ka ije itakuba ke pati Meru kana kido kuiza kina kupropagate mantu ya tikweleka in the country kana in the Meru county kana in the leadership of Meru county. Thank you. Kuna mtu waza kuria Ariuga Kawira messed up if she named the party Okolea or Baite, at least it would be a good message. But that name imemwangusha zaidi. Boni ugapo bwaga sana kidogo just a few Duncan. Ruga, good morning Dennis. Chama cha Kawira Mwangaza ni chama chake kama vile anapenda uongozi yeye na familia yake. Ibwaga sana nkedrwa nkidingatagira message chondera chikomba kodora chigitonya kire urarire tu es bonada kanyi gako niyo nkwira Mumeru kana nkuga atiri kona Dennis ona bodi mbasa kundi tugwitaniria nyenara kwa demonstration ya kuendelea conclusion bodi mbasa no girote kan twanya turoto kwandikana ore nkuga nukuona thai teka tumeneria kiama gia Kawira kana kiama kia Kawira arathithirie teka tukimeneria yo ti impact kineo nukuona ngari nkuru ya makiki ya ngari nkuru ngari athiririe maguru ngari yani tute in fact inyanti mbio to kwarire kiama ya Kawira tute baterego tukiaraire no nturi kwa twika ikiaremere uri akio no nkaya kinyantu endia nukuigwa alright na kwina bia mabire bitwere bia Meru abia kum Wataka for example atiampe Kawira ngerekana nya teba temburi mbasangu era daika ndeni si Kawira atukwa Kawira mawaida
For example, atega kiama kia no peu. No kuona? Kiama kia no peu. Ino peu niki. Slogan yejere no peu adide kiama nonto boy. Ino nto slogan yewe no peu niendere ithirwa iri kaju kakiama kiawe kamiu. Ikyo gitumia eta wala akauga mporo abore akauga no peu. So na ndio form kiama giguto no peu. Kawira Mwangaza echo itwene adithĩtie nini egwĩtwa welcome what Ntumburi, I love Ntumburi. Era wa Munyoro akuga I love wa Munyoro angasiju oteba. Unaona? Kawira nekira I love Ntumburi. Kawira netere atwere kuga anga kabati anga kaende niwe atwere kuga. Nukuona? Kawira atwere kuga tusiroga ni to tuinge na aja. Nukuona? Lakini kia mucho atura kuikira Meru mathugano ja mega ja kubonia na bareterete kiama menya yetha imoteterio kiumbe na bareterete kiama kio bakombwa Meru lakini kiama kira arejere akio tikia mu Meru ikiama akomborete kuma gintura fulani jo mauni jakwa na buyu gabokwa tebwenu na achoka ugategera bwegana ritho riethaga kawira uni mbugere from the start thina kia kawira ya device mwowe atia device baire numwe no umwe watetera ri ari gitine no na aringi kantun awete kiangi na no na power so egita muti lakini enchure rene kako kwa mang'ang'ine lakini ya device owe no kureka muti lakini emwira ntato isawa Nubuigwa. Tukereka ya bwana. Na mantu jaja ugaja tegera jonde bwana Dennis. Izoja kureka kuthikanira, kureka kuthigua, kwethia mantu jawe ja family issue. In fact mburi mbasa batora kuina bakiuga Kawira Mwangaza ya Meru chanjewe. Nukuigwa control Meru jora mukuru na mwakuru ba control ganja. In fact that was true. Right. Na ikyo gutumwa konyagi kiama Kawira Mwangaza ile kiama kianjewe. Weta ke TV edide TV enjewe weta ke anything edide gintu kiawe so ikyo gutumyo kona ngi konde muoni bia mabibi aba Kawira Mwangaza na bia mabibi aba wa Munyoro. Thank you. Bwana Bweria kirorete roku before that kwena mtu kombera good morning Dennis. Ambia viongozi Kawira Mwangaza angesimama leo wawekwa pamoja na governor Mutuma Ntoidinkia angemuosha asubuhi. Right, areuga ni Marcelin. Ndio huo kombe Kawira na Ntoidinkia. Kawira na Ntoidinkia tuko na muthenya. Right, na bona ugo kudira bwa kuradi. Thank you. Kawira na Ntoidinkia tuko na muthenya. Ombo chokeria. Yes. Thank you. Bona Bweria mbere tu tukiumaga na ndero tararundi na tuta the next session tusamarap ke mantazo. Kuri mutegeri uga auga Kawira bagaekanirwo na governor Mutuma Ntoidinkia Kawira muthambiro. Let me tell him the truth. Kindu kira atikumenya we are standing now. Ati jini alikuturungi mwankana kiambere niki ukeje uteka antubara ba igembe antubara ba igembe bo para antubara bali bit after to kulinga kulira kialingiro kyo tukitikira bawite no batu gitikira igembe ya ochaulire okay antubara ba igembe ukeje kulinganira igembe south igembe central na igembe north ukeje ukabaka pati kamuga tigania antubara ibo baindike batu times 10 na ibo paukaga balenda kula gikundi na gikundi ole ni bakirire uko kwendo mbira atubara begembe balita gikundi ubakirire bakete keja kuita kaire banakanira gitekia okumegembe keja kaire imenti no ni bo balita gikundi bata Mutuma burakiao Alright. atubara bakeja kugwatanira atubegembe bakagwatanira ukeja kugwata bro kwera egembe let me tell you one thing from today kenda wikidwo ukeja kuwata bro kwera egembe no igembe central igembe south ira kam bro kweku bali bo pandi tamaina uise ngapa na Meru good people atubara bakeja kuwata Mutuma bakauga Mutuma no ni bo ba musupport bonde Mutuma kenda very few kurenkai mono kuma imeni
mbati kwe ganto nga kosoa mbori mbasatu on one track Ukakabwira atire akagania gembe tigania kugania na uge atire mumero teka kugania ni sekota msing yes agenda kutwika ndoi kwenda ka clan kamwena ko sawa tije kiaje kure kukuninga yaku angawiringe maliko ni anganiena what happened I'm comparing post pattern post pattern kwa tribe on tiji pattern ye kure ura tulingani ongo arairia uri ntiraria ntiraria mugembe ntiraria mutigana ntiraria mumen ndiarairia the vote pattern ira tulinga ndakura the vote pattern yes igembe is bigger than the vote pattern ya immense is that true is that Alright. true Tuendelee. ndio vote pattern iwe kaja kwa forward vote pattern ye gembe ura balinga kwa tu kampro kwere onde ekalingira ngaba na mutuma twetinja kura yontunu auna nole taikundi akaenda kure iyo mbakwenda chementi atenda kure nyinge muno jaura kupati kwa ukali so mtoro kedo akiuka inya kedo ikauro kedo ipinga mutuma akedo ina roto work to do Alright. akedo ina roto work to do kukonivisia tumegembe iba ati kura ila bakalingira mutuma ikigutuma kwira ikindependa na pattern of voting na counting of votes niki utuma kwira oni nte ukai tribe odirande ugante kwadura na imenti nte kwadura na tigania na egembe ndiuka pattern ya voting yonkwara iria ndani nako atyo vote pattern yonkwara iria na ndika tuchoke wali na ndiungu kweja kwira ndi ura gukara dirikali ratu no na ndike dirikali gutanguge idirikali tumete mantu ya aberiku na inya ndani tutwiro mwinira muno kade twire kuigwa ito twiro mura na wori kidakane no tina ogakinya ndani arejire thirikari gwita akona kawira kwanwa ira arejire kuria ala kwa mwekuru jo tingu ga reita ira mbirejo mura which is very good nwejire the other thing kila kwenda kuga atiri bwana mutuma ukeja kwithira atubamiru bakaringa kura kana kura chao kia kinyira bakairinga na witingugi tukenda kuona mutuma no ura kathithia ndikenda tuona ngugio ndikenda tukona kyo musupport nakyo na itugwitikania tikanti athiria itugwitikania atubamiru beterete kuona ngugio ndikyo kuka kwenda kerere rambiria nyingi muno ekurwa mutuma na kura project ira kawira thithitie kakawira gwa kwenda kuja kura project na nombere ngugine utikwenda kia round rwenda kietau project iro tigire itio joringi otigakia manusu urenda ikala tadu kwa mutuma ka round mutuma has been given the priority kana nwe gunda gitikia ngabana Omeru county na nwe county ije na nwe sheria ije na nwe constitution ije nwe the ngabana so he has got all the right witakiona izima witakiona shukuru witakiona chibitale witakiona barabara ni ate ikuthigwa eita ulethro wa ngabana kawiri go wambiririe ulethro igwo thithagia kio your time is over time yaku ni ezirire no tina ori time ira tu nona ndi ni ngabana mutuma kugeria utongere barabara yu kugeria kuraunch project na ukagita mtoja kwa project ni kwa round project ile chonde ichadirikali mbekire chonde ichadirikali na mtola dirikali kitio at that particular time no but with kuraunch project aka expect project ni ile tatia akaona project ile ni gutangu kura kubatikwa kwa girite. Thank you so much na tongere bokambe tikere twetege session yetu ya muthiantu kwa narua na ntomo jetu nkwenda tutonyera mantu za ndejegie matoreni tumenya ntora chithire tuchigeta na mbere bana dan kambire rutero rwaku na nkenda kidogo tukethirwa tukigitana ira mtu akiaria tukaja na time mtu akariki nikenda uchokeru wonge baadaye gutina thina it's okay mtu akaria bono tukenda tomba gweta na mbere kwina it's okay bana boiria bana dan abare centrimenti tete boga na totena centrimenti ato kuomboleza bwana Dennis Mumiru wonde ne ijo centrimenti in fact centrimenti ere maoni ja kono mbuge ere ICU nukuona ino ntubo kwithirwa totena tongere centrimenti pakomba goto teterera at least kaba komba goto yani centrimenti edurire atongeria thai kwe baire barantora trimene abo bambira kabenya barende kurira baringere bathura ta mujumbe kana MC bamwe mono mujumbe kurira baringere mujumbe
kaba inya barende dura inya imbukando kali yayo modere Dia langu jitu bui. so maoni zakwa Utibati kuwa matuambo kandu. No. Bwana Dan, take back miari yeu. miari yeu ndiugatire tuteza kuthura tugitonyagira tongere na marito zamo no uni ndiugatire bwana Dennis ingo uga apologize on that sentimenti ni antu banogetu ni utongeria bwa sentimenti bwana Dennis in fact igoro iturare na tumechemani otungana ona ndene ya bothu guchi west tumechemani turare to ku analyze ni atatwitite ni na twaterere mukaro nukuigwa ukethiria ndene sentimenti kutikio turi in fact kira kirambikire pini mono bwana Dennis na mumiru wonde ndari orongo ubaenda keizeri baringe thimo bauge sentimenti kuma abodo guchia rugirene kuina makiago etena school secondary school yomba kojori yari to magana jalatu Na betire. tukacokera uga counter ni gintu gya kiriro muno na gya kieba muno twithi skuru chieto chiethira kale tunege tuga sentimenti na twina mujumbe tutona kiaria ntukwenda ria muno Bwana Dan ankwenda gukuoni in brief yes nikenda brief kuthura tutonagira yes just just a few Dennis ndene sentimenti tutina ine national school nukuigwa ukethia sentimenti tutina ine institution mujumbe wa sentimenti aretete ukethiria ndene ya bothu guchi west kirege gukubua ni atongeria Tayubu Bundi akauga KMTC neze aja mujumbe aligwa gutemunda in fact abatere kuwa gutemunda ka abatere kuwa kwina munda jo Katheri Julio Katheri secondary school university ni umekujo kagita kara mutongera so in fact sentimenti tukire kaya buru sentimenti nio etigeri na njirere iguru na iri-ini ICU thank you na batwe ara tutigirite kana ara twetete gukinya ki sentimenti twetete gukinya akwithirwa tugwigwatanira kuma rugirine rwa abodo guchia rugirine nonke kiago maandamano tuambirie maandamano na ndeje uja peaceful all right ja kuandika signature ja withdraw all right MP wa sentimenti thank you Bere tere mutuma. Lambe apologize wita mujumbe mbokando. Una pro atetere mujumbe specifically nyagubwire nigire aterugire mujumbe atugire mantu ate mujumbe kana tumutongera bakudura. Katubati wita na language ira proper. Ona ni twembe terembo kando. So proper language. Mbugere kure era twaringira kaba turenderinga tukaringa imbukando. Utemuntu inyo mwendra ta mbukando. Mazaje tukwira kwa twendre. Accepted. Yes. Una mbugi atiri kwi mathe munde gwandani aria mingi muno ni kwerewaga na atwire guku angakeje ite mugeni manzu mwenti kwerwa buru anyway yo makwithira tetithikite ura wendi bwa antu ba sentiment bukari but ukeja kuthura buru na utina black art nubati kurunga majo ukaria na ruo kuvuga kwi gintumpone tega sentiment for example tiga kwira tumbi ko mbira tara uko tumbira tara uko kwere time ukira na waria okay so it's my time now ndakurokeja kuthura tina nkowenjiru uko nubati kuthura kiuga odho tukuga mantu jaja kwi gintumponete for example uko nubati kuja utura barabara ya kuma kaguma kuja karia ne yakirora miri that's one thing second part nubati utura barabara ya kuma karia ne gweta mbwenjero mwaka kithirune ne gwikirwa na minande na ko ture 2 kilometers athirikari ya jana 2 kilometers contractor kayo 2 kilometers kerekira barabara ami ule gwoko thigio ade tukono chokira uri I'm telling you the truth ango ne ukuri na nya mtoro rungiona ndi turenda uko thibitishe na arua uture nwije barabara ya kuma karia ne gweta mbwenjero gweta kithirune ijite gwikirwa kilomita 2 kilometers icho jita gwikirwa rami nikenda tura thirikari turi ana arua tume thirikari
uka tuligiro wite ukila 2 kilometers kiambio kirami as we are talking now uka wejerete ko barabara ile ya Coca-Cola ita kumira kithaku igete kena mira katheri ikena mira ikwete kena mira wigeta kumira ikwete as we are talking now ndo kana kanore gukana contract is on site iba kuthiuru kanao kenda bone ule kathithwa no the contest of the MP of Sentiment apart from that ndiye ina maikweta ile ngina ndio gwita kaguma wena miriau wena mina baba leo is still the contract baradi ku the other week benda kuona ura gukathithwa bone thwe gekiro na minyo tubadikwa it's on the plan badikwa mantu yao jalio kiuna kigi tukimo woni ndiye nduga atiri ukeja kwithwa barabara ile turere mete na urwe jambira uchina kaba ukekwa kariene ni kuthigwa nandi kawe na nkoro njirwa ategwe utekugenya ketwa tukamwani na thithiri buku this is a person who in 2018 aringirwa kura 27,000 na ndani ya rumo ringite kure u na te karingirwa kure no tubakwendera karingite kure no tubagwita ngugi ire itite gitare na yoneka and it was there yes ICU yeah kwa udani kama ndo just ICU de kana kitendo ambacho ICU kida ni ICU bati ko to ire gitare na ali mbere yale ira gutari nyamuntu mo propose ara mikirwa that is the term of ICU tigitare ICU kwa kuna ICU na ndia de na ICU dira barabara kadia na gwikirwa lami ati tu na ICU dira barabara kaguma mwaka kadia na ikirira mina yo jura ati tu ICU dira barabara Coca-Cola iti gwikirwa lami mwaka kithaku ati tu ICU dira barabara ikweta mwaka kambau ikuthone kula ndio nere kathithwa that is not what they call ICU tudunga atiri muntu riri athithie nyathithie gantu kanini mwekanya ai athithie endere gintu kakingine kyo kira kiro mantu jeja mtura wina ruchemro sentiment ni the MP aidha twende kana turege wewe ndio ruchemro sentiment wewe twende aidha twende kana tuitikirie kulingana na katiba na ndurerwe no na ruchemro sentiment na no na ruchemro development so uni ndunga atiri uwe ndani kana wewe izia utumba kuita wamba okela kawa waikia kawa odega tana waikia factory na kankwa na raka ikaona kadhimwa we mwekuru na igora ketha ni igora ruga irake ni uitete sakasi ni gokita patereza ore kawa kaikwa factory ri tiri akwe kuma ukana mukuru ri ate gwetera kawe na kawija kurambe kinga kale ukeja udhichi azirere so ndani wogo ndigwa na bomba ange sentiment taka kubura bukalinga kuro bukwenda kura linge ni wabukwenda in this time because ni gitirani rio bagwire mbere ni jabo kukajathithwe kenda kwikinya gitareria uja kumenya woni kalinga nde kana kalinga nde bali bozite wira twino nandi ira twinete kulinga tumakire okuona te kura kirima kaanite kana mujumbe kaanite anite ate ukamwania nde na constitution yawe te adira te muchie no dikera tera te muchie wacha katiba ere imwete 5 years irio na katiba ete mura kaana atire impeach ati age tuking so uni kila kuga atiri mtu munene aba kwa wakanya nayo wakanya no ti mtu titanguye nayo uto tinanguye je akugira uto tinanguye eto university kinanguye MP nanguye ya ile itaku ego sima ainanguye ya ile guitaku wo party ile representation ya MP no makago na kudia no ngwatura kwe part MP ya itiro MP ile kwa county nikenda county me manage bona Dan benochoka kumuchokeria ngakwera hold on uwo kwanda guchokia kiri uga boboiria na boiria within a few seconds wedro gichokera mutege jujura kure kioria aruga good morning Maxwell from Ndhimbiri aruga boiria basa unaongea uongo sana Central Imenti no national school Central Imenti no bank only circles Central Imenti barabara ni za serikali ambazo zilipatikana na huyo mjumbe. Is that the case? Ni mtu man chokiwe rutere na rwakwa kejo choki. Anko ndakwa a few seconds. Ambira witina ndakwa a few seconds. A few seconds ake watonya mono. Ndakwa yes or no? Au gatere Maxwell aruga Central Imenti gutena banki only circles. Central Imenti aruga gutena national school na aruga Central Imenti barabara inira kirima ethere ndenda tuga yes or no kuringana na Richita Maxwell kuma Ndhimbiri no nani kabura ali no ngauga yes or no without explanation that cannot fit me just explain to mdakwera no mwakari kwa best 1 minute basi boiria tuchoke na just a minute nonto kiyo kiori akiko choke yeah wini ndiko ndenya wita nkuruki kugira mantu ja bank
bank independent na nyumwera ile ule kali the latest nyumwera tu na yo county ile constituency rwa muno settlement tekera ari ikulite jaiya yingi ithroina na bank. Let me tell you one thing, ukaja gwita kubu ilikulite nyayo bank rote kaitureku the place ile tuture gwita bank tuture no agreement. Thank you. Ya ile tuire aja ne tuire bank kila nyingi ne nyana ndine na bank chonde kinya maua ampirite kuthona bank na alichambite kuijarua kinyotega nukuona no teka ndikure go ando kwanda weta na au muno ni au kiure kiu hake akuria ukomoreza no mwera bado gotakinya kagita na gwakura gukinyira au lakini tuna sako. Thank you. Au sako ziko na bank itakanda ungatiri it depend economy ura bank ikona whether it is profitable kibo kuigura pale mpalugulite mbio bali gulite bank. All right. Nde na nyaje hata place zero kuona et mikira kwa hiya kinya place zero kuona china bank bambira gena na branch kam branch te kama bambira gena the new bank ukeje kuona yankubo ya mbiri na corporate na family bank no the first one ira ya mbiri tunakaramo no kile bank bana boirie think that was just a simple question na ingwetekia kumochokaria tutanamba na rero tu ko bana boirie okara kuga a lot of things na ingwetekia ku capture some of them kire machokaja kumbere nande nchoka ke ku sum up ke twinte nande ndenda kuga atiri Bwana Dennis bwambere itukirae Murungu mono twetumwa kana muntu etumwa nure ugo support weja kwa liorongo mbere kamemene ka ukiuga buna tunataka mbele mbijia kwa ukiwa nkia kwa mtu ndio kwa analyze it's okay tera sasa nuje ipate mambo Bwana Dennis it's okay oni ukiwa nkialia mbere basa akialia kwa mbere ku support ore okuirwe na chabisia centrumenti thai kulingana na aria centrumenti iri kinyanto bawe kumwika izo ore na iza kuigeka muntu ondo jitata dukianguo cha muntu utenando akengata muntu enando akiuga tore muntu ondo nukuigwa ndio ono muntu bwatiri Bwana Dennis kinya kana ga centrumenti aria kari ikaije centrumenti nio etigeri na retiri iguru Bwana Dennis na tuliaria zaumete kuma ginkorone chietu no tike tukwenda kuona no tike tukwenda kurewa ende itukwenda centrumenti ichenchia nike nkugo u bore yaumete centrumenti imakana tema nande tukaira nya twirwa tuga centrumenti ikana bore na bank ende centrumenti etena bank imbagire kuri koja mpamende kiangata ile centrumenti ngwenda mbone bank eche bore ngabo ya ibirendeka chaku etera ikanya ne gakwa nukuiko Bwana Dennis bore ena rami mpumbo gutara rami nkurukia ithano ile chuthi ithu mujumbe oburi tukwera no Bwana Dennis na ile ena rami izire ithatu ithiretwe imujumbe oburi centrumenti itotarirwe rami ere mwethiri anda leadership ya miaka 7 ya Kilimangu chine ukiwa Bwana Dennis ukeja kwithiria eje mwiri mbasa kurarwo miaka uga ne thithetwe kuma kariene kana ni uthitho kuma kariene in fact ikiriro kiantu babotho guchimo no inontu ethithwa onire 2 kilometers tiviene seva mantu nukuigwa twatwika te kilomita izira akika thithwa Bwana Dennis rĩrĩa watwĩta yarĩka oni momero ntimo ngamba kuivinduru siasa ciakwa Dennis itai mwako Bwana Boliva saa koza ile kwa jana okay kuigo Bwana ile kwa wakana kuma akendoro ngo kwa tulia nende soke ile dena reri 2 km centrumenti ogacho tena dena ne kudigwa koza boirie ogacho pia kuonie centrumenti Kilimango chine
sentiment kirimango chine agweta antu babo Ende kirio romo kwa gweta bamberia kuri it's my time Okaria. sentiment antu babo guchiba gweta bamberia kurira bakiugo Notage madaje tu banadamu. yes bakiuga batekerira mi kirimango chine antu babo guchiba Madaje tu. kiri metere akuche karami kaume tega itie kithaku onire almost 1.5 kilometer kakinya ndaga chene kithaku ukuyo bwana Dennis. In fact muntu onde oro TV uri aja Tokerekaia. Yankulikia. Yes. Muntu onde oro TV uri aja na kavara pia muntu nyo kithaku na twire remira batere kwambiria kariene 2 kilometers kera batere gwikirwa ndaga chere twiki kithaku. All right. Po mwisho ni atiri bwana Dennis. Mkirekaia. Po mwisho ni atiri bwana Dennis. Tutora kirima kana tutikwaria nteto cha kirima ino ntu atomudura kinturio nukuigwa kira tomena ni utongerwa kirima na karito utongeria ne miaka mugwanja. Thank you. Uketheria Dr. Shandra Kimoti atonya utongeria ne onere miaka 2 bwana Dennis otona miaka 2 ramie kuma nkubo egukinyana kithirone kirima kwa mugwati ne kuma kithirone onere 100 meters kinyala ino ethoki o inda murombere no ebe tabe kenya mwaram patana ekira na ndithi nerere sentiment bwana Dennis patu otimba nkitore patu otira mitore kibwetu patu otene national school tore secondary school chetu chirathire primary school chetu kile tikia gwaka. All right. Wenza kirima na kwa mbese cha CDF tutekona nari kuetea kwa chini yako hiyo tu tuyaja kwa sentiment bwana hii na kulinga na ngaburikania atiri nuntu mathaja tu kidogo bweria ndenda ugicokia kiure kiu ucokie tukithithia summary na guthie summary 3 minutes ya summary gojo kwenda kwa na cokia tukireka ndani atwira atiruka ndo mnya ndani murongo aitwira 2 kilometers icho kieja ni kuumba kaniende gwita kidirune ugo ndienda wije kaidi yake je nyeja ndiaja neje na assignment yo nyumwere we sign ya kuwe 2 kilometers barabara ya kirolami because you tumba kwa area to base implement muzenye ni wali rungi obera wije wukiro 2 kilometers ni nyumwere ya kilo vidasingana kuma kuja kadiene amri kilometers ago ni atiendo kuwa kwa 2 kilometers je je wukirolami unaona barabara dirikali kuzaidi 2 kilometers chekro lami contract ule aye imbeje ya 2 kilometers weje jenda ripoti kado tikaida ndo settlement kaide ubera uro kudidia the other thing muchoro kwa ndani my friend lakini ndani na bokedi the parting shot ambulikane to the parting shot twin days ndani muchoro kwa ndani yes na my friend but ndani atestable ndani will never be stable in any side of the politics. No tuambere ndani wengwa mujorogwa atore wakabuni na ino mbere atore wakawira na mbere atore kwa lentu ndiye na ali nani ali augere gabana twingi njano mora akaba mamiru tujura ndiba inawe uko na ali ule ndo tura tuwete kile ugate 2 kilometers tijwe kilolami ndo tura kwa idia meru bakigagwa na bakulikirite na tuena hapo ni bakugoro kuwa o kinyaja rojo bakudia nani na ekoro ndekirwa kuga Mantujara ni tiara dia mantu moja mmoja utuga na wewe jati kwengine baturetere the 2 kilometers of the road kintu kia kingi ambuga atiri na albambire nyantu wando baba tutikite na baba tutegerete it's better kwa mtu kewa kila kia wenda kyo ndongo niki mtu wetu kile maigitera mbere achinde na kura magana jagatu achinde the second opponent igitera jairi achinde the second opponent na kura ngiri 20,000 ikia mjini ya ndani akini majinda huko ni tona ngiri 20 utingu geite miaka 5 was doing nothing nikino to aya como chokile biure bunga the parting shot nikino to entera the parting shot yo the kuto close nikino to base instrument bandi sendi ro mwakura ngiri 27 au makeredi ali na chotwero the previous thing ba mwangiri 27 kama eno tiwa didetie turenda kugatire mtu gwetwa mutuma mtu naye jago yo ali moyo ni mtu mwai because kinyoke dura nugu lite mtu tienda umuona mwera kantukana nuradhirie mwera barabara nuko dhidi ito kuona nuko dhidi barabara yes ende nete kinya makaniene
ikinya kithirune bau tugetekirio barabara no kuthondeka ekuma Coca-Cola itete bakithaku mwira barabara itukora no kuthondeka endi tugakwira ibwega ikinya kithaku ano tumuti kwa mimi akate kuona matuja kuga atiri kwi matuyo ja kwa peni na ituone yenderete gintu kira kirio uregwa nubu urite mutongeria uregwa uti kwenda umuona as you are standing now, as you are sitting, as you are talking, kema is the people settlement mwaka kulingana na katiba mwaka ni katiba ikadiria matuja na katiba idia kwawe kule kwenda kuga ita tumujoki as you are settlement baba na priority ita is the prerogative ita ba mujoki 27 kana balege lakini batu na ndi ngugi yetu azuya nao ingwita tuma kama azuya tukeja kuga tukae wa time ni eja na kona eja kuja kugota dija that is 2027 twa igitera tukarugulirwa campaign. Thank you. Campaign yerugurwa aidi ndo tukeja kuga na ndi uko twakwende 10 years utibu tudidire but now for example una kwira kai igitera tuna rona ndi ni igitera ukiremu pange ba kiremu byaba ukiremu tete implement yagwe kurwa Adubake bakiri mabya bakwenda batu ndwene tuli batu tugati koja makurura wana itani byaya iro kugatiri ndani ugeni bya kukwenda na matu jaguki kuvuka matu ejo tukwenda jadidirwa gene 2027 yekinya na ara 20 June tuza kuza tukira abe muneno settlement mushimuro na rumunguro igogwe itotwira ukwira na ndi gitari ukinyare ambio datukwira. Thank you. Mbere parting shot yaku na inya umenyie sana ndero mathaja tutakwita zaidi aruga harito honorable emeriti aruga kusema tu kweli centralment tuko nyuma sana unge kambira aruga Kiruja aruga atuna town no national school but sisi watu ndio tunachangia sisi wenyewe sisi watu ndio tunachangia sisi wenyewe. Again watu wa Kariene walienda kufungua biashara atunkobo juu ya nini? Watu wa Kariene wanakuanga na ubaguzi katika biashara. Ntijene ikiomba kwa dhara kiuko. Right, ongea kuvuga thank you kindly nyato kutuma message to the tukutumaga message tena Maria Marumi nonto the end of it all still we are civilized kwa ntoba kutuma itedwe but it's okay. Just 2 minutes parting shot nikaenda viongozi tudira tuke nontondero time ikudira tubatera gutarutere rungi. Okay. Woni bwa mbere ndenda kuga atiri bona Dennis. Kungu erimba sauga ndani ati stand ewe kiambiriria au. Na ndenda kwaria na ndeka izere yake. Na bwirimba sao aria o aria ngongera ingi izere. So you walk and defend out. It's okay. Aria nande bwirimba negera kanja turi. Njuga atiri bona Dennis. Ndari gikawira mwangaza sawa. Lakini ndona naraka wiretete atiketie miru bwega amikete Kirinyene. Ndagerio mwira harego mbigwa. Mukui atiga wibere. Oni anka atonya Kirinyene na muntu nkimwira atikuigwa. Anka arekeria tonye wenka. Mumero na izi ndebere kawira mieri ina mberengwa. Au ngokera faibwambe. Okay. Wazaire akuga intuere kwa mithika. Sawa ntarega. Ndikumage kawira indetere ndona baba mithika. Twakarawe twirujero tongere bo mutuma twithinkia kimeri wina. Nukuigwa. Munkarerea kawira mwangaza anire na mithika ri turi monkira narua atambira nga support mutuma twithinkia. Nukuigwa. Munkira thai ona mithika ri turi turi achore. Lakini ntemo chore okiama kia DCP. Nukuigwa. Kire ake ari ake tukwangaratanira mithika ni ari agutwira patwetwete kia magi opposition nikyo gitumio na ndraugire ntitania mithika oria kuga twete kia magi opposition nga support mutuma ntwithinkio ari agitira atia atutigire achoka wenda ari gikathuri murungi ango summarize Samapuru tunatoka achoka wenda ari gikathuri murungi ntarega kathuri murungi muchore okwa lakini nyamu miru na ari ground ine no achure kiuria achuri atire ri mtu akethwe deputy speaker wa senate etherware ari senator wa Meru ni tabiere biu achoke na kwenda kuria tutu ya mwana pendero kumuyeka. Listen very well. Tutu ya mwana ni atire we senator na deputy senator ubatere kudo we supporter ugoka area ntubange ubarobera gitikiwo kwenda uwa kuwewa
ugo umete na bibiere wetagikyo Right. na nkebira ya bo Tuziria, settlement 30 seconds, 30 seconds chozo yes cho. nkebira ya ne atirina ukeja kwithire nio settlement bwana Dennis umbwiri mbasa agutantaura na kuga settlement to Utantaura na kuga bure. mangochine Bure kanya After the truth. kanya bwana Dennis Ali no, mtu ndio utumira. Nina wogo kugeta bwana Dennis Langu kudira, itani pepa mwere amtakanya ni gwato mpagara tanya 20 seconds to go. na mpagara tanya so na de nio kuga 20 seconds to ingiro, yes. ki settlement imbugere mukario settlement teka kurwa mujumbe wao in fact onda atwirende muntu okirimango chine nuntu bwa mantu jare atwirite Nuntu no rumaga. last time koza kirimango chine kiri jimwe ya William ya Uhuru Kenyatta in fact kirimango chine atumire ekire karami kuma ikweta kaitia nonkari ikweta kudirira achokekera mbelu bondi Karami gaiku. No, let me refute this. Wewe mbogeni Ekira la settlement kabro. wewe utumbo mbera kwa mje. Ekira la kabro kuma ikweta No, kuitaya no, karu no, wanjere no, no, kenjo no, no. no kuiwa karu wanjere Ali, kenjo no. nanjere kenjo pakirima bara mbesa No, no, mantu no. leo jari kima Karami kama gazeti uri- nambi Thank you. so point ya kone atelea mwisho listen point ya kone atelea mwisho bwana Dennis Kenda mtu alioroma. settlement Ategeri kamera Kirimango chine. etetania. settlement kirimango chine bwana Dennis teka tumumena nontu bwakuelewa settlement tumumena nontu bware bwana Dennis tumumena nontu imuntu mutongeria wathurire no tumenderea gwita na settlement ni etigeri wategera ojo wa yubundi arobete gete arobete mukiria na choka arobe university ya Mariene kirimango chine gakorwawe bajeni institution ira ayubu na tonge bakorwawe kirimango chine akorwawe batu tutetekereye settlement na tutababa kichungi nani ibo bagotakirima iya ibo devices bakirima nito kwera kirimango chine watu tutabai bora atu Guys. settlement tutegetekinga Todo tokere tairi yao motagari. Tafadhali tokere tairi yao na tumere. Thank you so much.